abusia for no nya yam pet no kwese senya ene ne sen yam bi Tvgh ha ye pese ye nya akwanya atu kwan efi oman mu ekopie mu ewa amafoforo so ye pese ye nya chance ekọ abrochire chese enye easy na obi abomwaden anya chance akopie mu abrochiman mu a ewo US a chese sebio enyamra nsem a wakodi no ayade a ene enya ye pa mepacho aha aya attention TV pacho like na for comment bra na afedi pian share fama afoforo no mu hu ne ekọ ene ne sen ene den na me wo ma ene de me wo ma nyina ne se munim se ye nyina ye Tvgh ha ye nyina se ka wo ma me ana se papa bi awa abrochiman na se obo no humbadin bia no obefa ofri Ghana ha chese eyade a eye enigye ye pa edema wo nanso abrantie bi a chese ne maame abombadin abefa ne efri Ghana ha ede na kopie mu awa USA ka ono so ombra no mehu se ne amafo eka se glass nko 2 minutes bia the system is working na afi ade no nko ono so embra mehwe bi na abrantie abombadin akopie mu awa US a kopie mu chese ono no maame obefa no rekoye no chese akwachutuo ede si ne maame so a na afi ne nuaba ofi wa chese omumienu wabo mutu a chese bebi a maami ene ne nuaba no eda no eyade ano enyanyi pa chese abrante wa amanfo abomodia efre police fo a abra abamofo ebedu wono nso no abrante ene omo prepare ya chese etuo ni bi aka ono nso a chese ono nso akopie mu awa ayaresabia me pa cho yenkwe ne yenkwohwe video no sene emu SM etie Fish ye dwenu na 24 years we Ghana ni watwituo ade abo nipa mienu na emu enkyeremu ni omo se eye eda efiade ye July de to sonson anopa be na watwe apahu sima aduasa A30 ni mu na omo enya akọ wu suppose fo enya akọ se abranti kwa bi ade tu abobọ nkrofo bi wo fie nti omo mrei omo kagu mu na omo ekoye no ampa ye hunu se nipa mienu na etu aka omo eda won mu to omo ru adem won mo abranti ebre omo dem na branch ro che no musa branch no wonampo mu wono mu amantem wono ma no de na mo a eno kitatuo enti posifo no hura no mo say hey down na branch ni tie posifo beginning no woti omu no ba da no wakuri ase akombia tie si ne so ase Tvgh so ye Ghana ni tie ye ya no amatuo no de koso one shot dim ayaw na posifo so akobe ye nipa boni ni ye nya careful etu odimirika tututu sa na oboru afie wono mu biem sa abre no na posifo so wono mu na unim sa broche posifo de jajajajajai eti posi team ahudo na wo stani nyina baye eye police hostage negotiation team for by SWAT for by K19 units baye drone na muemu bae mobile crisis mental health omo so ebaye ebehwe asani ma nyina bekoso kama still na brate ne hyefie won mo tututuo ne ba what positive what no so ato na posi ato no mato 13 good hours asana omutimi achi abrante no ne kro pa abrante na free ni pempie fifie wo e no osi abonto no peja so no se mabre se de matututuo na bia ye mabre eneja omo edua no tinipa mienu ne de esi ameka sei ye de omo akogu ayaresabe abrante nso tuo kan no etu no so ayaresabe posifo so omo hwama ne ho ato ne na no pe ya omo de ne ebekokọ no madi nasem na de odi nse wo betu dwa no eye Ghana ni abrante bi oye blogger e wodo mo a ye friend say governors studios wo kire mu se abrante no na o Ghana ha ena ne maame mo befa ne koye no wie school wanchi senior high school etu ane ne maame mo netia de nipa odi tuo na bom ye ne maame ene ne nua ba ena posifo se yo yate se ne maame ne nua ba de ade kodi o maye no no obekwa akwa chechima se de abrante no wone ne da ayi ne so no obo ne maame ne nua ba etu o manwu asesi ameka sei owo posifo ensem a woboa amanhwemu akoso ye keka ye se etese movie etese ayi Jackie Chan for movie no sa na net enya agro eso mo ye ya eche no a so wo posifo ensem onya 24 years a oye Ghana ni abrante. I was no person my friend be send me picture say kwabna asem say nesim sa e de ba asem ni nti me ko Facebook na me ko YouTube for no como news page no na me ko tie news na nkasa news no and some am kan no say asem na is 7th of June just Friday ya nti and then process case no e de akoko so I don't know. Like me was my campo. Yes, I know. I was like, now Nipa no he has been to Ghana for almost 1 month now. Even Endra Krampo na me nja on edin kombo. Inti news no circulate on social media no. Meaning inti me friend na me friend bizarre no say ono kra no hunu no
Ghana web nti na ka on person on try na on contact UT for no ba omo nya wo mo and abrocho no na wo no one mpanyimfo bi na wo nti no omo ne nakasa omo ye ho adwuma wo abrocho no so now no me ma ko YouTube UTV for no matchra mo omo say omo verify omo news no ye ansana so omo be the baba out omo de aba say if say they yatra mo no they will not take any action there yes so we will advise ourselves because one thing say could be doing sir they say when baby they will point out on you say this that so be a onim say onipa no abagana for almost 1 month now so many baby that news we na YouTube for circulating no oh according to YouTube for almost say omunya news no free obi a ono ye blogger ho na wonya news free e free obi a blogger ho on verify and answer almost say the person no or the Caleb yeah this family friend of mine is also called Caleb but onye rapper do kwa easy omoto nyom nti omoye abon omo wa abon ho no ma omo de easy nyom na bi so menim se nipa no what say oye singer na na so oye dent na okonya ni picture no won fa o circulate ni dia you see no the only thing na ye family meetings you see na ye hu honest ko nipa na ye kan go no enche obeko he has less than 2 weeks to live here nti say yan hena say yamfa yi anto ya ansa na ofiri akwa ehwe me pa cho mangu de ekoso na me pase me bisa se aso abrante ni bibi aha no anasa bibi aha no me pa cho se ofri ayarasa bia ho ba empanyifo emomode bia se woni ne be ko psychiatric hospital no makwohwe se bi ona dream se ebia se excuse me to say se psychotic then we no ebi enti ya na che se wonhwe na wonhwehwe na adwum se ne be ya me pa cho sanka me bisa se wo na wanya akonya akopiem ewo US na obi abefa we fi Ghana na so ma me anase we busin bi abefa we fi Ghana na o de wakopiem US a sanya mrase me abrante edi me pa cho obedi ana me pa cho se wundi a anase obedi a ma me hu ewo comment section ho ama ran fi se o de comment baba na we pia share wa like na afi afefro ehu ne akọ ama ran fi se me din e de amansanche ame akwasi mensa